Planina, crkva šarena, po crkva oreh stolovat. Po crkva oreh stolovat, pod ore treva zelena. Pod ore treva zelena i na trevata trapeza. Na trapezata sedea si temi možni angeli. Najnapred na trapezata sedeše Majka Marija. Majka Marija, presveta Bogorodica. Ona si vrace držeše, dete mi, dete malečko. Dete mi, dete malečko, dete mi je Isus Hristos. Nema koji da pere, nema koji da meši, nema koji da gotvilele manžica da pravi. Pa se nije stata, dvata do dumahme, ja da se oženam za jedna dovica, men da me oženatele za jedna dovica. Ne, pukle tam. To bi moglo da pojede. Evo na tuto crte, evo na tuto babence, evo na tuto. Ne tam pred kamera, evo tuto bi sjaj. Oženija zataja dovica, pa ona dovede i jedna momica, šterkica golema od 20 godini. Pa se oni stata vata aresaja, isi se zemaja, vata aresaja, lele, isi se zemaja. Lele, kako čudo stana, stana taš do stana, tate zet mi stana, stana taš do stana, lele, tate zet mi stana. Ne pomina lele ni jedna godina, pa im se rodi jedno milno sinče, pa im se rodi lele jedno milno sinče. Sinče, a na mene braće, na mene braće, na ženata vnuče, na mene braće, lele, na ženata vnuče. Lele, 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 zlaten mili bre Bože, kade naze tuka, roda se usuka, kade naze tuka, lele, roda se usuka. Ako, neka, milo nije milo, da nije živo, milo nije milo, lele, neka nije živo.